أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل العيد الأضحى عبرة للمؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita masih mendapatkan cucuran limpahan rahmat, taufik dan hidayah, serta Allah berikan karunia berupa nikmat sehat wal afiah, sehingga kita bisa berkumpul dan hadir dalam melaksanakan salah satu sunnah muakkadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan karunia kita berupa nikmat-nikmatnya, sehingga perpaduan nikmat tersebutlah kita dapat melaksanakan rutinitas kegiatan kita sehari-hari, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya beliaulah kita semua dapat mengikuti ajaran dan anjuran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pahlawan revolusioner Islam yang telah membawa umatnya, yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan ilmiah, dari alam kebodohan menuju kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat mengikuti, menjalani apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah, kelak kita dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah yang berbahagia, hari ini kita berada di tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu kita berada di hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha tidak lain adalah salah satu peristiwa yang begitu bersejarah buat kita umat Islam. Bicara Idul Adha berkaitan langsung dengan sejarah daripada Nabi Allah Ibrahim beserta putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Memang di antara para nabi ada nabi tetapi Allah berikan karunia berupa kekayaan. Nabi Ibrahim nabi tetapi kaya. Nabi Sulaiman nabi tetapi kaya. Nabi Allah Ibrahim ini pernah berkorban, menyembelih hewan kurban 300 ekor onta, 1000 ekor kambing. Sampai-sampai malaikat heran, sampai-sampai manusia seluruhnya kagum dengan keberanian Nabi Allah Ibrahim. Beliau berkurban sebanyak 300 ekor onta, 1000 ekor kambing. Dipuji oleh
malaikat, dikagumi oleh manusia, maka timbullah manusiawinya seorang Nabi Allah Ibrahim. Apa yang keluar dari mulut beliau? Jangankan 300 ekor onta, jangankan 1000 ekor kambing, andaikan saja saya punya putra, punya seorang anak, saya akan sembelih anak saya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Saat itu Nabi Allah Ibrahim berkata, beliau belum punya keturunan. Singkat cerita, beliau setelah mendapatkan keturunan dari Siti Hajar, yaitu anak sematawayang yang diberi nama Ismail alaihi salam. Tatkala Ismail sedang lucu-lucunya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Nabi Ismail sedang lucu-lucunya, itu datang teguran dari Allah melalui mimpi. Di dalam mimpi Nabi Ibrahim ditegur, ya Ibrahim, uffi binudrika. Ibrahim, bayar nazarmu. Dulu pernah ngomong apa? Jangankan 300 ekor onta, 1000 kambing. Sekarang kau punya putra, laksanakan nazarmu, sembelih Ismail. Ujian begitu besar yang dihadapkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Baru punya keturunan, anak sematawayang, tapi diperintahkan untuk disembelih. Nabi Allah Ibrahim berpikir, berturut-turut ini mimpi. Apa benar ini datangnya dari Allah atau memang benar ini datangnya dari setan? Ternyata benar, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ketika itu Nabi Ibrahim mau tidak mau, dengan keimanan yang begitu besar, dengan kebesaran hatinya yang luar biasa, perintah Allah dijalankan. Tatkala iblis tidak senang melihat orang yang imannya kuat, tatkala itu iblis tidak senang, bahkan benci dengan orang yang imannya kuat, datanglah iblis kepada Nabi Allah Ibrahim. Apa kata iblis? Ibrahim, jangan kau laksanakan perintah menyembelih anakmu itu, karena Allah nggak senang kalau kamu punya keturunan. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Iblis, ini urusan saya dengan Tuhan saya, urusan saya dengan Allah, nggak bisa kau melarang, minggir. Akhirnya Nabi Ibrahim lulus ujian imannya. Iblis pun nggak tinggal diam. Bapaknya nggak kena, datang dia godain kepada istrinya. Datanglah yang namanya iblis kepada Siti Hajar. Hajar, kamu tahu anakmu mau dikemanain itu Ismail oleh bapaknya, oleh suamimu? Saya tidak tahu. Anakmu itu mau disembelih. Apa kata Siti Hajar? Mau disembelih? Kok bisa begitu? Itu perintah Allah. Kata siapa? Kata Ibrahim. Apa jawab Siti Hajar? Iblis, kalau memang itu perintah Allah, jangankan anak saya Ismail, saya istrinya siap disembelih juga. Luar biasa keimanan seorang istri Nabi Allah Ibrahim. Nggak kena digoda yang namanya Siti Hajar, datang iblis menggoda Ismail. Apa kata iblis? Ismail, kamu tahu mau dibawa kemana? Nggak tahu. Kamu itu mau disembelih. Siapa yang nyuruh? Allah. Bapakmu yang menyembelih. Perintah Allah, perintah Allah. Kalau emang itu perintah Allah, kata Nabi Ismail kecil, langsung itu idhab ya la'in, pergilah kau terkutuk. Kalau itu perintah Allah, saya termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa keimanan seorang Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail dan Siti Hajar. Luar biasa
langsung kemudian iblis mau bicara lagi, langsung Nabi Ismail mengambil kerikil, melemparkan itu yang namanya iblis. Ditimpuklah iblis. Idhab ya la'in, pergilah kau terkutuk. Maka terkenalah sekarang menjadi rukun dalam ibadah haji, yaitu melontar zumroh. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan, di masa pandemi, di masa susah ini, semua kita pasti merasakan imbasnya. Imbas dari PPKM, pembatasan perkumpulan yang namanya kerumunan. Ini merupakan salah satu ujian buat kita. Kita dihadapkan zaman yang susah. Maka ketika kita mau berkurban, ketika mau kita mengeluarkan sedikit dari harta yang kita keluarkan untuk orang yang butuh terhadap kita, artinya apa? Kurban merupakan salah satu alternatif. Islam mengajarkan untuk sama-sama saling berbagi. Maka masih ada kesempatan buat diri kita yang berkelebihan harta, yang memang sudah mampu untuk melaksanakan kurban. Mari kita niatkan, mumpung ada kesempatan di hari kedepannya, masih ada hari-hari tasyrik, kita berkorban, memberikan sesuatu yang terbaik buat orang lain. Anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Infakkan yang ada di kantong kita, insya Allah yakin akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarkan yang di kantong kita, akan datang kembali kepada diri kita. Ini makna daripada hari raya Idul Adha, pengorbanannya yang luar biasa Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail. Sampai-sampai ketika itu Nabi Allah Ismail mau dipenggal, mau disembelih, langsunglah malaikat mengirim kambing gibas. Digantikanlah Nabi Ismail dengan kambing gibas, maka diberikanlah keberkahan lagi. Nabi Allah Ibrahim mendapat keturunan, yaitu Nabi Allah Ishak alaihi salam. Artinya tidak ada sesuatu yang rugi ketika kita mau berkorban. Mudah-mudahan kesempatan kita, mumpung masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama merenungi diri kita. Insya Allah niatkan seumur hidup sekali ketika kita mampu untuk melaksanakan kurban. 1 ekor kambing untuk 1 orang, yaitu 1 jiwa. 1 ekor sapi untuk 7 jiwa. Maka dari itu, inilah makna dari Idul Adha. Di kesempatan ini, biasa orang memberikan sedekah di waktu lapang, tetapi kadang orang berpaling sedekah di waktu sempit. Padahal ketika kita waktu yang sempit, tempat yang sempit, suasana yang sempit, dalam keadaan susah, kita berikan sedikit harta kita untuk saling berbagi. Insya Allah dengan kita berbagi, kita akan dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat kepada Tuhanmu, maka hendaklah kalian berkurban. Orang yang berkurban tidak akan mendapatkan kerugian, tetapi diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita punya harta yang lebih, diberikan oleh Allah keluasan rizki, tidak memberikan kurban. Rasul bilang, man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang
yang memiliki kelapangan harta tetapi tidak menyembelih kurban, janganlah kau mendekati tempat sholat kami. Artinya apa? Jangan sampai kita dijauhkan dari golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang berkorban dijamin oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Sulaiman ibnu Yazid Al-Ka'bi dari Hisham ibnu Urwah dari Siti Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu amal yang lebih disukai oleh Allah di hari raya Idul Kurban ini selain ia mengeluarkan darah hewan kurban. Sesungguhnya kelak di hari kiamat hewan kurban yang benar-benar datang kepadanya, apa yang datang? Berupa tanduk, kuku dan bulu-bulunya serta darahnya yang benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh ke tanah. Maka berbahagialah buat orang-orang yang melaksanakan kurban. Janji Allah, janji Rasulullah tidak pernah dipungkiri. Mudah-mudahan ini salah satu masukan, nasihat buat saya pribadi dan buat kita semua, kita dapat mengamalkan bukan hanya di bulan hari raya Idul Adha ini, tapi di hari-hari berikutnya ketika kita berkeluasan rizki, bantu mereka, doa-doa mereka, anak-anak yatim, doa orang-orang jompo, doa orang-orang yang lemah, kaum mustadafin langsung menembus syaras, didengar oleh Allah dan insya Allah diijabah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi inspirasi buat saya pribadi dan buat kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah kasih sehat walafiat. Allah berikan kita semua kekuatan, kesabaran dalam menjalankan hidup. Insya Allah dengan doa-doa kita semua di hari yang penuh kemuliaan ini, di bulan yang mulia ini, doa-doa kita semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga, tetangga, saudara dan seluruh kaum muslimin, muslimat yang sekarang teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang sedang dilanda musibah, diberikan oleh Allah penyakit, insya Allah doa-doa kita semua agar mereka yang diberikan musibah berupa penyakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, dan insya Allah doa-doa kita menajat kepada Allah agar wabah corona ini senantiasa cepat hilang di negeri kita, dan insya Allah kita kembali hidup normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi'afwihi tughfaru dhunubi was sayyi'at wa bikaramihi tuqbalul ataya wal qurabat wa bilutfihi tustarul uyuba waz zallat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadha an-nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. فقال تعالى
في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا للمرحومين والمرحومات في هذه الجماعة وخصوصا للمرحومين والمرحومات في هذه القرية اللهم افتح أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب الجنة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mohon maaf lahir batin dari kami. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah
بحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وكرم. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إلهي يا كريم أنت الكريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر لك الملك ولك الرضا بك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل واصل وتقبل الثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ونزلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا ومعلمنا وجيراننا ومستمعينا علينا ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا وأسأنا إليه وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أهل الأرض والسماوات خصوصا المرحومين والمرحومات من هذه الجماعة خصوصا المرحومين والمرحومات من هذه القرية. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم اجعلهم حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار وفكاكا له من النار. اللهم انزل رحمة والنور والبهجة والريحان والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك مالك رب غفور. اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم أنزل الرحمن والمغفرة شفاعته عليهم وعلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم جنة مع الآباء والأولياء والأمهات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون
وهزوم الوباء والقرنا وموت الفجأة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله. sehat محمد صلى الله. sehat عليه وسلم. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله على وعلى alihi wasahbihi. Kepada para panitia penyembelihan hewan korban, diharapkan setelah salin makan sarapan langsung kumpul kembali. Kita akan eksekusi memotong hewan korban.